Kuringana nayo nigo abamenyi bensemo ya Marani bakonyora maegeri okubwatikana n'imicando y'Ubongo yarokanire koba egetange kenene sana sabanta bange ikikire no nabange kwerusia obomoyo gose gukora ebikore bitari ebironke no murobero bagokora wana banyagatari korwa senyagatari ya Kisii teaching and referral amona babwatani au asomurike to Mildred Momanyi aikirana na gutwariganira roboti wa bene Umuchando bw'uburoire bw'Ubongo nigo okorekana komentekana gucyase abantu abange gekorengani wabuna nigo obugima bugendrete gokonga kegima imensi ya Kenya. Umusangerekano bwo gosemya abantu igoro y'umuchando bw'Ubongo nigo okorekana ime ya Marani yeremeye bunge ya Gitutu chache North bunere botambe nigo umutenyo yiga ugatano uri bwo kumanyana gosemya abantu igoro y'umuchando yoiga korengana n'ekyombe gya WHO gose World Health Organization abanyagitali kurwa enyagitali ya Kisii level 6 mbacha eliokurwa obosemya bakubwatirana n'ekyombe gya Gusii mental health county ya Kisii gati yebyombe binde ebinge eliogochegokyanya omuchando yoiga anene mono kurwa ase nsm yoiga buna omuteneli kurwa enyagitali ya level 6 igoro y'omuchando yoiga akoerera. Tumekuja hapa kufanya mental health awareness. Vile May is set apart by World Health Organization as a mental health awareness month huu mwezi wa May. Kama vile huu mwezi wa May tumeshakuwa tukifanya several mental health awareness activities. Tumeanzia kwenye makanisa, tumeenda hata kwa baraza nyingine moja, na pia hivi karibuni tutafanya awareness kwenye Kisii County staff na Nyamira County staff. Hizi activities zote zimewezeshwa kwa vikundi vitatu ama vikundi tofauti ambavyo vimetusupport, na sana activities hizi mwaka huu zimeanzishwa na kikundi ambacho kinaitwa GMA, ambayo ni Gusii Mental Health Awareness group ama organization, ambayo imeanzishwa na Wagusii, watu ambao wamezaliwa hapa Gusii, wengine wamezaliwa hapa Kisii, wengine Nyamira na wengine labda sehemu zingine za hii nchi, lakini Wagusii wamesema kwamba kuna mental health issues nyingi sana katika Gusii region, na sisi ambao tuko hapa kwenye Gusii region we need to address them and we need to tackle them. Igo tuacha gukwanera mang'ana yebirengererio twarorire birengererio ebi na bibikogera abantu bagweita na bibikogera abantu bagutamakuru asichinka na bibikoreta chisegi kya nyomba na bibikorenta oboibi igo bone ebintu ebi twatebanga tiga toche tukwanera abantu aba egerekero omonto amanyenga na kyagwendereta amenyenka yaye nigo barua ugukuro konene gucyase abantu gwesokia na gukonera emechandeli bagwetera iliokyanya emechande menge ekorento no muchando bw'Ubongo gose mental health. Igo etogotebanga oburwaire bw'Ubongo sengencho ya depression gosogweita ne sengencho abantu bagukira na indonye ndiri abantu bagwancha bagamba ikiagera buna bono Marani ntubwate sub county mental health focal person inga abantu baito bonsipi tigatwaba to be responsible tutuwalichi family meetings kero muntu tigo karansana mwaye abantu baorokererani boigo nigo bamugania omugambi bw'enseme yeiga gotema kumanya gati yalia agokorekana ase kenyoro kyaye ili kumanya emechandere ase chinyomba ase boigo bagania abantu kubwata chikadi cha NHIF twatebiri omo chief una side ye gabwenete go take charge a make sure umanyire kirento kegenderete gokorekana ase buoye onye na mang'ana ya marua onye na mang'ana ya abana godhurumu abwenete kumanyana ko act immediately na abantu abange maybe bunale toikaga iga twanyorere na abange mbabwati ento ko machikadi chene NHIF twatemera kora screening but abange ko muboli ko nyaranga ko ndogora mario but egente kenene ndaba advice ngerina babwati chikadi chene NHIF because ko bachipa ngolipotalia egetaseni kya Ndizi TV litaliane